Agad po jamaah ating Celia, jamaah Celia ko po sila ko. Korea di sana langsung YouTube
besar aja mau. Ikan besar. Udah om. Udah om nah udah om. Dan hagali pang lagi kipahaga dibuang nang gubati penicu. Udah dah, udah.
aye Jos. Nani nani nani. Idoy. Lapihal. Ngopi gakam. Balik ko pay kamera, ji kam ngani lemang pay. Ngani lemang pay kay. Ajo jama DJ Liwa. DJ Liwa Wir Channel. Aduh. Tapi deh bang. Ajo ngani lemang guys. Ngani lemang. Ngani lemang pay aja. Balat ya. Ya iya aja mak jadi mas. Oh. Ngani lemang. Guys, ngani lemang guys. Tolong jangan dijeliwa. Mas Eli, karaoke ini di Udok Sawat. Karaoke-nya lagu itu di Udok Sada. Oh. Nani lemang pai guys. Oh ya ni armoko, no nani uko. Jo nate katong ni kuja. Sebagai pelemang nani.
Lalawa na jambu say mutano maye. Ya, terima kasih nih ada masalah serada nyumbang lagu saya ini. Lagu selanjutnya agak tua Jumpa guys. sama Ha? Ay, siapa nak? Apin, kulaga buat mo na eh. Jama Jessica, Jama Jessica Yo. ko po sila po. Hindi kaya tak ikan. Aduh, ano kaya? Metong ya udah neno kana. Orang ada bedo. Ajo, Lampung mo ajo. Jambu say ku tanom, madu mo semai mek. Sudah minggu tu kan? Yang Menanamkan manunas tangingwa asani janjimu ma mungkin balik lagi Wala omohnya nunggu ngaduk tuhaan ngana nang mawat bukti lawak kena ni hang aku seno jamading ya. Lanjut guys, kita masih bujang gadis guys. Ha? Si. Sementara mereka masih break lagu-lagu, ramai kopuk pai. Kado aja di atas pom, di atas pom aja.
Ayo Gelo, kau berangkat. Allahu Akbar. Aduh, meneh saya lagu. Dan makasih jamaah Jessica selalu nyumbang lagu saya ini. Lagu selanjutnya ketua jamaah Bung Beni sekaligus lagu terakhir ja grup Anan Muahi. Jamaah Bung Beni kop masih lama.